Hello, Tuni, Kuki Newsin, Bezose, Nabon Saven Lim Nevin, Tuni Hin, Kuki Ten, BJP MLA, Demna, Anei, Ti Zong Hi, Mo Ahin, Ihet de Wahin, Ipizi Ai de Moham, Ahi Lole, Kuki Ten, Ipibola, BJP MLA, Pachu, Nasata, Tule Tuahi, social media hi han inam sungo hi zongle, Holim na, Neitei ham ti hi, in seo hi ten chole, Meitei ten, Indian President, Hung Ding Dei Lo Ze A, Kipin na, Nei ti hi, a hi in, Hichi Chung Chang Ho, Aban Banin Holim na, in neo hi tin, a ki hi dan chu, Tuni I topic ngova kona zong hi, I het thei diu kata sanin, Tuni hi 9 December 2025 a hi in, ga veleu chun ehon BJP MLA khat demna ibolo hi cho a hi le Meitei ten Tunia adei lo zewa kiphin na nei pau hi ga veleu chun Indian President hi cho ni chi adei lo ehon Meitei BJP MLA khat demna ibolo a ki hi dan chu MLA khat mei I demo hi cho a hi le tu a hi Meitei hon ademo hi India adinga president khat ademo hi ho dem pa hi ania wikatino mine izi nam tele ikipindano adi lo ja ilungelo adi lo ja MLA khat mei hita hi demo va ho le ho ki oi mon ding ho va hita hi pan ila azingwa hin ahin la Meitei hon Indian president dem na agam sunguva shutdown total shutdown ho jong abol ve ti ho jong hi mu ai kin nei ama sapenin ga velo han Meitei ho chungchang ga seilo han Meitei gam sunga hi Indian president nu hi tua hi Manipur gam sunga hung khol jin a hi in hi chi hi 11 December pana hi hungding a hin 11 December la hi hungding a hin la Hichi ho hi Meitei hon adei lo jewa chu tu zan hi a chu thuso na bolwa kokomi a hi in a hi lo le kor kom kiti ho loi hi anaki tho khom wa hi ta chu Indian president no Manipur gam sunga a lai si a hi kiphin na ki bolding total shutdown ki bolding gam sunga koima awa le a hi lo le free ta kilha loading hita chu ama Indian president no hi Manipur adal ha to ka hi nasata kiphin na kineiding zinga pana pungkhatna pana hi kipanding hita chu total shutdown ke bolta ding hi ti a jong hi kolkom akiloi khom na ho hin phon do na a bolvi ti ho jong hi mu a hin tu le tu a hi nasata Meitei hon jong Kuki cha te Meitei gama lut theilo Meitei te Kuki gama alut theilo ji wa hi ama hon jong phat sot pi kumni wal zen ahung che phana hi avet wa hi le chun agin chat mo a hi tain Kuki cha te hin separate administration amu diwa hi tai ti hi ama ho ki chat na pen a hi ni ji chun tu a jong hi ama ho hin center hi pressure na sata ball jing a hi in Meitei ho hi alang khana pressure a ball tiang la asun zo movin a thil ball alam zo na pau hi a hi ahong sudi izivin hizi chun lol hin ho jong changji a hi het sa het thei diu khat ga seile masanga Meitei ho ki phinovin sangai festival kimang loading ai ti ai kiphin na anevi ti ho chu in hiat de wahin hi chi chungchanga video izan ham khat jong kana sim hi ta in hi chi wa chu sangai festival kiman na chu Kuki cha ten kimang hilo chu Kuki gama kimang hilo chu a hi wanga ama ho gam sunga amanova a kiphin naw chu Kuki cha te gam sunga hung kiphin no chu hi chi wa a kiphin naw chu ipiham tele hi so ke wa hi in hita nami nasa IDP refugee kema gen theita aki uma nang hon festival ho naman gove hichi hi kei ho kagam sungova kanung chen ka sewa
hi thei pon de ti a chu ki phin na anani wa hin hi chi ki phin na anei dung zui wa chu ama ho hin anan sut zom jing wa ki phin na hi ni iza nam khat mi pi hung ki tho a pan a hin law le agam sung wa hung nong chen thei taw chu na le he so ke chala hi chi chu ei hon buffer zone ti wa in a pau mi pe no so a hin la hi chi kho kala chu Meitei ho hung wa a ho a hin kinong lo taw chu hi chi chu a lol hin na khat no a hi le tu ni a ku ki cha ten kumni walzen sa hin telwa hi chi sa mona dinga ipi bol ta wa Meitei hon in bulu wa I ho I veng a hin hal ha got teng le inaki ka pi wa inaki do pi ti la wa chu hi chi zo wa pa na Meitei ho Neocha ahung thip mo wa pa na Kuki cha ten separate administration ka David ti a hi I to bang government pressure ipi kha ta wa SOO ho a hi in a hi la wa hi le KZC a hi in hi chi ho ti la wa hi koin pressure ipi kha ta wa SOO ho le KZC in hi ta chu pan ala a central government to ki howa ama ho hin central government to agang theilam pe na political solution na dinga to gon ane yu ti lo hi mi pin ipi pan ilawa is I ham do si ule SOO oi movin KZC oi movin a hin la mi pin tunia CSO lam kai ho kigel phat ngai ei hon pan ilawa mi pi ki tho khoma central government pressure I bol na khatam khalawai hi ze ahi I ho I lol hin lawai Meitei ho chun thil khat atup mobile planning hoita agon wa hi chi dung zu ya cho a ki phin ule a ki phin ho cho lol hing cho to a buffer zone ho ka loading ati ti wa hi wanga sangai festival ka doi po vi ti a ki phin wa agam sung wa hong nong chen lu taw cho lai ho tu ni chan ge a separate administration ka dei vi ti a ki phin na zong I ma cham lo ki got na zong I ma cham lo planning I ma cham lo ei ho sunga tha do Kuki zomi ti ho a ki boya hi ta chu ho khat ministry khat le ho bung ho ki boya hi ta chu hi chi ho po wa ki boy a hin la Indian government a dinga hi chi separate administration imu theine diwa Indian government pressure I bol now ipi khatam I macha khalawai tu ni news ho a hi lo le social media ho jong chu ga beleu chun nasata akidem na chu aji chu zan hi thil so ji a chu nasata akidem na chu hi chawai ga beleu chun jingka lang pungu na hi chi that it nia thu ki so hi tan zan ha thu ki so a hi in hi chi zan hi jingka lang pungko leke la a chu litan na sarei khong kiti relief kema eimi ho chu hi chi relief kema ho chu Meitei BJP MLA Y Hiem Chanin ahin vil na a nasata adem na I bolus na hi chewa dem na bol ho jong ga veleu chun Kuki in pi ukhur KSO ukhur aban le village authority a hi in Zut club ho a hi vin litan sarai khong ho a hi vin hi chu hon nasata adem na bol chu chele ama hon clarification ahin bol na wa aseyu cha hile hi chi BJP Meitei BJP MLN IDP ho ahin vilwa hi chi hi ke ho pasal ho lauka a hi in numei nu naw a hi lawaile ti ese ho bo anavilin ki sei phatnan anei ti hi cho hi chiwa MLA pa hin Meitei BJP MLA pa hin aseina a cho hi le kei hi Kuki le Meitei gal a patna MLA khatnin Meitei MLA khatnin Kuki relief camp gavil masapen kei tia ki phat seina a agam sungova akinung lewa hi nasata malama ki phat sein ho video ho jong su imu di wai hita cho an ki phat sei a hi
ahin la hi chiwa hi ken ka sei nom chu a hi le koima ke oimo na awang ka sei hi pon ahin la thudi pa chu het no nga hi ka tinominai hi chiwa hi Zut Club ho ahi in ahi lo le village authority ho ahi in KSO ahi in Kuki in P ahi in MLA khan in IDP izat inam IDP umna ahin vil ha a IDP khat ahin vil ha na a MLA khat chu achanga hung lo dingai thip be a hung lo dingai yenge invitation ahi lo waile iti saying ham application ho chu hin pe ponte hi zong le a hung na hi gari thum le li be hung te dingai a gat ho to hung ama zong hung ki gong bem set dingai hi chiwa a hung na a hi mi pi ikilung to dano ikilung to lo dan ho hi chiwa ko na zong hi het thei wai hi chi to banga min I relief game a hin vil thei a hi le chun ei that go zong le nom ta ai tha thei hi chi chu ikilung to lo dan wai ti hi ka sei do no min a hin la clarification a hin bol naw chu hi chiwa hi lun khozang bai te litan sarei khong relief game a kona in charge hi ding dan a hin ama hin hi ta chu clarification a hin bol a hi in hi chi Meitei BJP MLA pa hong na chunga hi Kuki in pi ukhurin jong na sata demna abolna thuso ho jong akimu in aban kin a KZC in jong demna abolna ho jong akimu kin hi chiwa jong hi akisei ho hi izakai akibang so ke to bang a hi in aban le hi chiwa Kuki Human Right Council hon jong demna abol kinoi hi chiwa jong hi akisei ho chu kibang ki dei a hi le hi chiwa akisei da na chu hi chi pa hi a hi tua Meitei BJP MLA iti pau chu hi chi pa hi a hin vil ha a chu ei ho condemnation le kha ho a chu hoi ta veleu chu PR hung ki so ho a chu pasal ka po ve nu mei nu naw ngen a hi in chule ti ese ho to a umi ti a hin la hi chi a hin vil ha na a na lim na mel ho veleu chu nu mei lo nu mei hi chilanga hi niau cha khat a do in ama hi emi lo ham bang ke po hi jong le hi chiwa ho hi emi hi lo ham katino me nei emi a hi in ikilung to lo je wa I kham thei lo a hin la thu so I bol na wa hi ga veleu chun hi chi BJP Meitei BJP MLA pan game a hin vil ha a hi a chu a hi le nu mei chapang ho a hi lo le te se ho bo a hin vil ha dana I say win a hin la relief ke ma hi upa phabeb jong vin gol hang phabeb jong deu ka ta sanin a hin la ikinep na khat no chu IPN pedem ke ho adinga thil pha chom IPA bol pe dem sum ei pedem ti lungel in ei ji wa hi I kham lo hin de ka tino me nei a hi lo wa hi le ipi bola tunia Meitei hon buffer zone a hin ho kal thei ding ham ti zong hi kidong no me hi ta hi pan ila lai seva Kuki cha te ila sap deu Meitei te lungthima ila kit deu hi chi sanga ho zo May 3 2023 hi chiwa gen thei ha satna ito sang wa ho zo hi ito kit de wa hi ti zong hi ka sei do no men May 3 2023 gen thei I ha satna ho hi vel gel do kit no hitin hi chi to bang hi khang tha ho chunga alhun lo na dinga tu a pan la thei ho hin I pan na thei chi wa pan ila wa hi chi to bang hi avela aum lo na dinga ki got na ine wa ngai ti jong hi ka sei do no men hi thil chi sa ho hi ise ya hi la kan po in a so zo gam a hi tain hi chi wa iki oi mo sang wa hi chi wa I bol khil ho wa ko na hi izil do wa mabana iti pan ela zo de ham ti pa hi ingai to ngai ti su iga sei be no mo hin tin chule tu hin chikim village a ko na hiat sa na notice ki bol ho Neocha ga velohan hi chi chikim village ki ti hi Tengnopal district more gam kai sung ahin hi chiwa ama hon het sa na hin bol hi a hi le Kuki cha te Christine cha te hi dung zuiwa
Christmas ahung nai ta je a Christmas iman na sunguwa hi pathin hoi ta ilim theiwa hoi ta kiman cha theina dinga thupon a hin bol wa hin a point hi tampi a pi win a hin la het bailam thei di win a chomlam thei pena ga sewte a point hobo ga velo hen gamsung huinun a hoi lo ji in a koi hi zong le sun hi hen zan hi hen chikim wang kho khopi hop sunga zu khama adang dang a kingol sa a kimat do aum le kimando le aman mo ke pu ding hi ti a hi in koi to bang hi chi chikim village wang kho hop sunga khopi hop sunga zu kham a hi lawai le adang danga khamna theya tina a hin khamna thei dang danga kham a uma akimat do a hi la aman mo ke pu ding ei ti chu point khat na hi in a point ni na a hi la more le akim vela nunga gol hang ho het dia dei chu a hi le December ha ahung hi to kilhona khosunga pat lowa hungking olsa khosunga aphat lowa hungking olsa koi hile ngaidam kitchen loading action khauta kilading a hi ti hi appoint ni na hin appoint thum na cha hile morele akim vel chate simlai ho het dia dei chu a hile final exam kichai zong le gari neu a sun chan lowa kin le dong lo mo wa le ibol lo diu mat thei a lom a le ki manding anu apa ki coding ai ti hi athum na a in alina a cho hi le chikim hope sung adi a ngambom khupting le ngambom tina hin khupting le ngambom kol luipi vadung pam le wachaneu la a zudon lo chang chep hon agang thei pe na nga ding in het sa na ahung ki nei in a hi koi to bang akimando a le a in sung mi ki ko ding zubel chabel a thu ki seiding dangka sang som 10,000 a kigam ding a hi ti hi a hi in hi chi hi iga he the deu in jawa iga se hup ting lengam bom ki ti hi kol khat fall khat a hi in hi chi lui chu ki seina hi ni chi luya chu zukham a hi lo che boy tampi ana khom ji dan wa hi ni chi ji a chu hi chi vai koi man hi chi to bang chu i bol ta lo de hi ti chu point li na se wain point nga na hi a hi le chikim hope sunga pan dukan bol zo si koma het sa chu a hi le aphat tep lowa zudon sawa adang dang ho ahung kimat do le pan dukan nei ho le akiman do ho ngaidam kitchen loading a hi ti hi anga na a hin hi chi chu a hi le chun pan dukan bola zuzo ho a hi lo le gu tim cha zo a khamna thei hung khama boina hin sim au ma hi le a kham ho adon ho zong azu ho zong ani nia kimat tha ding hi ti pa chu chikim village authority a kona het sa na ungki bol neo chai ga PHON do hin tin aban kit na HTC ho thupon ga velo hen menal vadung ti chu menal vadung ki ti hi kol gam le phai gam ki ka lui dung khat long a hin hi chu menal vadung min chi ma khat zong a hin hi chi wa nian pai thu a mi pi he sa na hin bol a hin azi chu hi chi menal lui hi more khopi sunga cheng mi pi ho dinga tui la na tui sop lai khat zong a hin tu hi chi menal lui hi kila filter ke bola hi chi zo ting la chun more khopi sunga mi pi ho tui sop lai ke bol a hin pipe ma sop lai ke bol a hin la hi chi
mi pi tuini hi tu ni ai mi pi hon zana nei lo ta a sathi ho po gan sathi ho po a hi lo le nen ho po hi chi vadunga akipai ta je in hi chi ho hi phamo ki salhe jingin hi ji chun HTC in phateta meeting akinein 7 December ni a chu meeting hoita akinein hi chi meeting a thulu na kinei dung zuya mi pi hon a hi thei ai le hi chi mi pi tuine hi su net ta loading za bolding koiman nen apal apai thei ta loading a het sa na a hin bol ve ti zong chu mo a hin alang khat langai ga ve kilo hanes ti si ho ma ma hin ama hon a seu chu a hi le HTC a kona mi pi hinga het sa thu pon ti a zong hi thu so a hin bol kit vin hi chiwa thu pon a hin bol pau a khat na a hi ga ve lo chun khopi sunga HTC unit zo si a government development to gon ho hi HTC het pi lo a imo khut san lo diu a hi azi chu more hi small town ti chu town Neocha noi a phai cham village ki vai hom na idei lo ji wa thing hang pa ki vai hop na village authority ek dan a ikip vai po a hi ji a MAHUD noi a urban fund ho hi iki khut san lo di win het sa na ahong ki nei in a hi chi hi iga het thei di wa chu hi chiwa point khat na in sei pe no chu hi le urban fund ki ti ho hi hopi sunga hi government scheme omen hi chi ho hi ilkila lo de wa hi aji chu ei hon thinglang pa chon dan pu chon pa chon village authority dan dung zuya ki vai po go a hi in hi chi tribal lo ho hopi len ta ki vai po na ho hi chi ho hi ki pom lo a hi hi ji chun hi chi ho ina ki hut san kha wa hi le khonung le ei ho dinga boina tampi hung thei ei ti hi ama ho sei a hi ni chi vai ga velo cha sei be na wa hi khonung le urban fund ze a i hung boy be lo na diu a hi ti hi ama ho na se wa ni to bang fun ho ina kila kha wa hi le chun khonung le i boy na theu a hi ji chun HTC het pi na lova koiman hi che ho hi sumdei mana kimo la lo ding hi ti pa hi sa na bol wa hi in ani na a hi le more I hopiu kolcha na ding to gon akisim to thona tuni apat HTC ki vai hop na hop sunga koiman electoral roll voter card ho na ichi election electoral card ho vote ga khi ding la card ki pepa ho asei na wa hin hi chi ho hi more gama kona a hi lo le tenopal district nga kona district danga transfer loading a hi lo le more khopi sunga cheng hon ichi electoral card ho hi veng dang a hi lo le district dang mun choma hita chu transfer I bol lo de hi koi tabang hi chi chu bol a umma more khopi sunga a in alo zong le ama hi more a cheng talova kisim tha ta ding ane ya go ho chunga jong tha nei lo ding hi ti pa hi ani na sei ki no ven hi aban ki na hi ga velehan kai thelman b area zut joint committee hon mi pi henga yet sana ahin bol wa hi ni chi jong hi 8 December 2025 Tuesday ni a hongki bol ke ta hi in hi chi hi phat a ke nei ji lo ja cha pet pe na hongki phong thailo a hi ni hin la a thu ho hi event na hi le I het lo wa poimo ta tampi ji ja chu ya zan hi dunga thil so hi ta jong le zan hi dunga thil phon ho hi ta jong le ima kho a hung hlung ding a hi ja chu hi cho jong hi hin phon wa hi in hi chi hi ga velewan a point kilol ha na ho ti a point a hin pi ho bo hin simo hi ten adang ho chu
dang dang ho hi an sim da jing wai tin I het diwa poimo ho bo in sim deu hin tin I chi kai thel man bi area zut joint committee ho thulu na dung zuya aseida no cha hi le hi chi anoya kilol na point ho hi ahung lung ding 14 December 2025 Sunday ni apat chi pi ding in ki phat sa na akinei tai ti hi a hin tua ahung lung ding Sunday ni apat na hi chi point api ho hi aban bana chi hla pi ding a hi tai ti a chu secretary Kaithel Manbi area joint committee hole chairman a kona het sa hin secretary hi a hi le Sathaulin Sitlo a hi in Sathaulin Sitlo a hi in ni na a hi le Zang kho kip gen amani a kona het sa na in bolo hin a copy hi Kampo Pi police station a zong a pi win chule Chief Association zong he all house associate zong a pi o in abale UPF ke no chan ge a zong hi copy a ki pe ti hi ama hon het sa na hin bolo hin a point oi ga velo han point khat na hi koi da bang Sunday ni a bender tiu hi zu no ho ho hi le kilomin bender hong te a umle dangka sang som ni fine balding chule a inzong right ti chu sapa waji o hen na a inzong heta chu ki check ding ball a thil akimat do le na a inzong ki check ding a inzong chu ki hall bedding heta chu ATM khana mat do o mai le su siet pi hiding a bona ki su siet pi ding a hi ti chu ki phat sa na a hi ti chu a point khat na sevin ani na a hi le weekdays ni hla punga ti chu weekdays ti chu Sunday ni hilowa Monday a pana Saturday ni ki sei na hin hi chi ho a hi punga a pat koiman bender a hon thei ta lo ding a hong a umle dangka sanga fine balding ti hi a hi in Sunday ni chu a hi le chun koiman bender apungka teblawa Sunday ni chu abona ki kha ding tina a hin la Monday apana Saturday ho hi punga apana ki kha ding hi chiwa hi koi ta bang ahong au mai le sanga finding ti hi ani na a hin athum na a hi la koi ta bang bender ho supply ball a umle dangka sang som fine ball ding phatsa a hi tai ti hi a hi in koi ta bang bender ho supply ball ho zui hen lo chang hian ipi zong le hi chi bender ho supply ball akimat do a hi le sang som leu ding hi ti pa chu in sei kin ven ali na a hi la koi ta bang nu mai pasal lo bu aning a koi a khom zule sa ne khom a hi lo le a zong a thanga khom akimat do le committee in a chung thu a seiding a hi tin akiphat sa tai ti zong hi na hi chawai sei kin win e holanga hi zule sa keu a hi po in mihim chu kham na thei a hin bola a hung kham ting le I to banga chon ka hi ham ti hi hello khoma hi hin kho ki mangji a hi je a chu hi che ho zong hi a hin zau sa wa in koi to bang nu mei pasal khom a uma a hi lo le mun khana to khoma zu don khoma kha a hi zong le hi che ho zong chu a chung thu ki tan ding ei ti chu point li na sevin anga na a cha hi le 23 December punga PM a pat 27 Jan Chan chule December 30 2025 punga apat 3rd January 2026 ka ichi kumtha tina hita in 3rd January 2026 ka sunga bender zo se zong kha so ke din seilha ahitai koitabang thu sei koitabang thungai lo akima dole dangka sang som thum fine balding seilha ahi ti hi ahi in
tua hi chiwa hong ke phung pen hi le December 23 a patna December 27 chan punga a patna hi ki kha ding aban le December 30 a patna December January tarik thum chan ki kha ki ding hi chi ka sung hi ki kha ding hi ti hi mi pi her sa na hin bolvin aji chu 23 24 hua hi le hlon kim ni a hi tain 25 a hi le Christmas hi kit a hi tain hi ze a chu hi chi Christmas ki man sung le New Year ki man sung mo mong hi a bona ki kha dinga chu hiat sana a hin bolo hi ti pa chu hiat thiam na divine phon beo hin tin a chaina dinga hi koitabang lo le ai khamna thei azo brown sugar ti chu number 4 ho a hi lawai le WY kani ti ho hi chi ho bol ho hi akimat kha le fine sang som thum ki bol ding chule achung thu committee in sang ta a sei ding avela akimat do kit le area a kon no do ding a hi tai tin seilha na kinei tai ti hi a point group na se wa in koi tabang hi chiwa thil phalo zo a hi lo le thil phalo bol ho hi khatve akimat do a hi le sang som thum leuding warning jong ki peding committee na chung thu ki seiding a hin la avela ni vei ahung ke mat do kha a hi le ichi town committee ho hope sunga chen na a ko na hi kino do ding hi ti pa jong hi a chaina a hin sei ki ve ti chu nga pon theu hin tin a chaina ding in condolence message Neocha ga sei lo han Kuki in pi Manipura ko na condolence message a hin bolvin hi chi hi pu vice president a jong anapang kimma vice president anapang 1993 apana 1997 changea vice president in a pu pu hau khothang baite ama hi zana abol naw a hi lo la ngai lut vet sa na ama anamol lem na chunga hau khothang baite ama zana vet sa na chu condolence message Kuki in pi Manipur in ta chu phon do na a hin bol ve aza naw a hi lawai le a i na thu ho ita chu condolence message a hin bol ve ti jong chu iga phon do hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha in sei the ho hin tin jing le lam kai ho to akikimu to na chunga a hi lo le lam kai ho to akiki ho dan dung zuya inam sungo hi ipi penin asu hiel ham a hi lo le ipizi pena hi ipan khom thei lo ham ti pa jong hi lam kai ho akip kimu pi ama ho holim na a kona nga neo khat het thei diu in sei do hi tin ichi hi anaveo hitin ichiwa kona hi mi tampin lungel inei thei diu jong kata sanin aji chu tua jong hi mi tampi kilung dong ai ipije aku ki chate thakhat a kiding khom thei lo ham a hi lo le lam kai ho hin ipi bola pan ala lo ham a hi lawai le ama ho seidung chuya ipi bola chon thei lo ham ti pa hi Neocha hil che na hin bol de hin tin hichi video jong chu an ve so ke ding en ehung ki tim ke no nei tu ni Kuki news mang cha Kuki ten BJP MLA Meitei BJP MLA khat demna akinei ti to Meitei hon Indian president nu Manipur gam sung ahung jin na sunga lungkim lo je a total shutdown ho a bol ve ti ho hi he theini divai hung ki hil che theinaw chan chu hin tin tuni Kuki news sen ve a ngai ho zo se na chung che win ka ki pa in bon cha win pathin in pathe na bo jing taw hen